Siap penbam keput ke Bulgaria, ha ke Turki. Bat khyrwait hat-trick sendan Erling Haaland. Persya ia ke Israel. Bat hadu lai telis save uni ukul. Ia ki penalti. Bat mentah kesni ki babun bahagi bemis ia ke penalti. Tengap dan sobai pigi parlok syak ke channel. Lada pisngot tonat ia ki khabar sport. Wat kret ban subscribe, like bat share. Teh hoi parlok hagi jing lekai World Cup qualify. Hapdeng ke Turki Persya ia ke Bulgaria. Ke Turki kena laban tep keput ia ke Bulgaria. Lang badan rulu ikul. Badah kena ke jing lekai Arda Güler uli oban tep kawe. Ke assist kawe. Bat uyil dish arteli. Kat bau Erling Haaland. Uli oban khyrwait sendan da ke hat-trick. Persya ia ke Israel. Badah kena ke jing lekai Erling Haaland. Ulamis ia ke penalti. Bat arteli kide ki on goal na ka Israel. Bat apa phai na kaliang jong Erling Haaland. Uli oban tep ia ki goal. Habaro spotli ki jingla kai ki ba uli le kai. Bat na ka banta khari jongu. Hagi saupun rutli ki jingla kai. Uli oban tep hadu san phoi tli ki goal. Kat ba ka we pat ka jingla kai. Hapdeng ke Italy Persya ia ke Estonia. Ke Italy kala laban Korea ka namjob. Lang ba da lai lo we goal. Badah kena ke jingla kai ro. Emre tigoi ulamis ia ke penalti. Bat ka Albania kala laban pelim ia ke Serbia. Lang ba da we la not goal. Kat ba ka Spain kala laban Korea ka namjob. Lang ba da Arl not goal. Persya ia ke Georgia. Badah kena ke jingla kai ro Ferran Torres ulamis ia ke penalti. Bat sulai selit ke Portugal na ka jingklem rain. Da ka ba kala laban job ia ke Ireland. Lang ba da we la not goal. Bat hoi perlo hakana ke jingla kai Cristiano Ronaldo ulamis ia ke penalti. Da ka jingla ajong killers pante la kami ka. Bat nakaliang jong ne ukul akilai teli ki penalti ki baladep. Ulala aban save na Bruno Fernandes kawe. Bat ukilian Mbappe kawe. Bat hakana ke jingla kai de hakam nit ka bakhandai peu plus we. Ruben Neves ulala aban tep ia ka tei ka sigol. Bat ula ai buram mika sya uperlok pajantam jungu udia go jota ubal khlat no na kane ka perthai te perlok tangkum ne kublei shibun.